Ćao društvo, ovdje je Tehnosvet. Danas, kao što sam obećavao, stigla nam jedna zanimljiva stvarčica, to je spoljna kamera za video nadzor od kompanije Xiaomi, Yi Outdoor kamera 1080p, znači Full HD. Ova kamera bi trebala da bude za evropsko tržište, ostali za internacionalno tržište, nije kineski model. Nije model za kinesko tržište, sad ćemo tamo otvoriti. Stigla je malo pre, malo carina zakinula na ceni, iako sam je nabavljao 11.11. na rasprodaje. Ali dobro, kao što su uvijek kod nas, sa carinom se malo igra, uvijek je kladionica. Šta će da se desi kad ti stigne neka roba, da li ćeš da platiš malo ili nećeš platiti ništa. Ili ćeš platiti mnogo, kao što u ovom slučaju, znači ovdje su mi otkinuli. Računali su kao da kamera košta 80 eura, iako naravno nisam platio toliko. Jer sam kupovao na rasprodaju. Sad, krećemo u raspakivanje. Prvo što primjećujemo da je kutija, kao što uvijek od Xiaomi proizvoda, je čvrsta. U samom putovanju se nije oštetilo, ovdje imamo neki serijski broj. Šta mi imamo ovdje? Znači imamo ovako Yi Cloud Deterrent Alarm, znači imamo alarm, Full HD kamera, 1080p, otporna je na vremenske uslove, ima noćno infracrveni snimanje, način snimanja i 3 metra kabel za priključenje na napajanje. Sada idemo šta imamo u sadržaju, ovako izgleda kutijica, noćno, otporna na kišu i vlagu. Imamo Yi Cloud, znači cloud na kojem možemo da smještamo naše snimke, može da se preko nje da se komunicira, govori, pristup preko mobilnog, priključuje se na Wi-Fi, ima različite instalaciju, 3 metra kabel, ajde, krenimo, dakle se otvara ona. Kako se otvara? Ovako. Evo ga ovako pakovanje, ova kutijica. Evo unutra se nalazi kamera. Malo se pomjerilo. Da vidimo što je nam je ovdje neka kutijica i sam kamera. Kamera u ovom kutiji. Ovo. Što imamo? Uputstvo. Uputstvo je na engleskom jeziku i na različitim evropskim jezicima. Ima srpskog, hrvatskog, bilo kog našeg, balkanskog. Nema nijednog. Španski, francuski i tako dalje. Italijanski, nemački, engleski. Dobro, engleski je dovoljno, znači ovdje je tačno se prikazano na uputstvu kako se kamera kači, kako se montira. Što imamo još? Što je ovo? Nešto samo je. Dobro, garancija, ograničena garancija. Što imamo još? Yi Cloud. Evo ga, možda da se čuvaju od 5 kamera, znači da se čuvaju na cloudu vaše snimke. I jedna zanimljiva stvar, ovo vjerovatno da se montira, da se postavi na zid na mjestu gdje ćete montirati i označite upice gdje ćete da probušate i kako ćete kačiti kameru, ovo je dobra stvar. Sad, više u kutiji nemamo ništa, krećemo dalje. Znači ovdje imamo neku kutijicu malo, tu je vjerojatno kabel. Zanimljivo. Šta imamo sadržaj ovdje? Jedan odvijač, klipove za kabel, 8 komada, šafove za zid i tiple za šafove. Sve u kompletu, ne moraš ništa kupovati, što je sjajno, ima ih više. Odlično. Ovo mi se mnogo dopada, mislim, samo komplektacija.
šrafciger koji će nam vjerojatno zatrebati da ubacimo karticu i klipove za kačenje kabla, da se kabel može negdje sakriti, da se on ne landara, možda se zakače za zid, tako da nešto više nema tu. Idemo dalje. Ovaj kutiji više nema ništa, nema ni kabla, gdje je kabel. Sad, sama kamera, kutija, ovdje imamo znači za montažu, noseći, koliko ja vidim ovdje ima dvoslojna traka, tako da može da se zalepi, plus da se zavrne šrafovima. Plastika je kvalitetna, osjeća se ovaj metalni deo gdje se kače kamera. Da, to se kad se odvrne onda može da se podešava u različitim pravcima. Dobro. Sama kamera. Čekaj, jedan je punjač, kutija se raspala sva. Punjač, evropski, kao što sam i tražio, pošto je evropski model, nije za kinesko tržište, imamo standardni evropski utikač, evropski punjač za kameru. Dosta je mali, super, odlično. Sad, kamera. Ovdje imamo 3 metra kabla. Kabel je debel, dosta onako krut. Sama kamera, evo gledate zaštićena, je sad zatvorena. Ovdje imamo ovdje se šrafi. Tu smo u šrafili, onda vjerojatno možda se podesi na zid, kako hoćete, znači da li ovako, negdje se stavi na zid, pa onda kamerica gleda, gdje ga otvođete. Lep, onako, nije baš skroz beo, kao da je sedefasta bela boja, plastika, ali debela, lepa plastika i kamera onako 226 grama, ali meni ovdje je onako osjećaj kvaliteta, znači nije baš da ovo se ne vadi, ja vidim, ne može da se izvadi kabel ovdje. Da, ovo je montirano, sad šta imamo ovdje? Ovdje iskoristit ćemo ovaj šrafciger da odvrnemo šrafiće. Ovdje je vjerojatno odsek za smeštanje SD kartice. Magnetne, dobro. Šrafići imaju zaštitu, plava, znači da nisu bili odvrtani, imaju zaštitu. Sad da se iznenadim pa da imamo unutra ovaj. Tako sad se izvadi odvrti. Kako da ti izvadim? Ne razumijem kako ja sad ovo uradim. Opa. Evo ga. Ovdje je otvor za SD karticu. Hajde odmah pokušamo da ubacimo neku SD karticu. Ajme to ne radi. Evo, uključio sam kamericu, instalirao sam i home i sad idemo. Waiting to connect. Nudi mi da se konektujem i ja ću da pritisnem ovu kamericu. Dobro. Čuo sam waiting to connect. Moram da unesem šifru. Evo, konektujem se. Evo ga. Evo ga, skenirao je. I još, ajde. QR code scan is successful. Connecting to Wi-Fi. Evo, konektuje se na Wi-Fi. Ovdje
Status konekcije. Wi-Fi is connected. Konektovao sam na Wi-Fi, evo priča na engleskom. Sad 1-2 minuta, sad ćemo da vidimo šta se dešava. Pairing is successful. Evo You nešto. can start using your camera now. Evo izaberite gdje se nalaze, ja ću staviti dvoješte. Sad. Ok, možda se naruči. Ja ću vidim kasnije kako se naručuje. Ajde, početi da koristimo. I kako to funkcioniše. Ajde. I? Aha, evo ga. Prikopčavanje. Evo odmah stigne update. Ajde se updateujem. 4 do 5 minuta. Downloading firmware. Updateuj firmware. Sad će kamera da se restartuje. Evo kamera što vidi. Upgrading firmware. Please keep the camera plugged in. Evo, updateuj se. Evo, sad vidite što kamera vidi. Po meni snimak je dobar. I skoro nema kašnjenja. Malo neko. Sad zvuk dalje radi. Ajde dozvoliti. Hej, 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 hej. Hej, hej. Evo. Sad može da se vidi šta se čuje. I da počnemo snimanje. Šta imamo još podešavanje ovdje. Ime kamere, indikacije, iCloud, zaštita mreža, video, foto, iCloud, alerts. To bi bilo to. Mislim, lepa kamerica, tako da ja ću da isprobam kako funkcioniše to napolju i onda ću da izbacim snimke i primjere kako radi. Sada mislim da će da svoju funkciju zašto sam je uzeo, to će da obavljam. Pozdrav! S vama je bio Tehnosvet. Obavezno zapratite kanal. Nemojte ništa da propustite. Svašta ću ja da otvaram. Meni jeste primarni cilj da pokažem koje sve proizvode koristi i ima proizvodi kompanije Xiaomi. Nisu nažalost moj sponzor, ja bih mnogo želio, ali nema. Ali ja koristim, volim, za sebe kupujem i onda će vama biti jasno da li vama nešto od toga odgovara ili ne. Ćao, pozdrav!